tete mwana wakwa ba thibitari no riu ria twakoreria gutia nae mundu nikwa twacoka mucii nundu ingi tutina undu wingi tungika riu twivokete thibitari ino yetu nundu ni thibitari nene na riu nukuona itwikete ndina madagitari ucio ni thina munene muno wetu ugo tuonete tuthiite tukionaga mathibitari remonte gutire na andu aria arwaru nimenukite andu aria matena vinya wa kuthie private hospitals marauma level 5 marauma level 4 hospitals tacie ciaro na runyenjes makathie makenuka mucii tondu mathibitari gutire na madagitari andu ni athamu onthe gutire madagitari ku thiini andu no kumaraumira guku thiini ona tuoro yetu wonthe ukaura ndu kuona kwina kathina kwi andu onthe no atuvoe thirikari tucokerie wira ituretere ndawa ituretere madagitari angi okorwo cina remene wira tuthina mbere na wira ugo ndaukite kuruta murwaru ambaye ni mutumia wakwa na tukiroria situation currently aba embu level 5 thirikari ya county ni bati gukorwo itiki health a priority tondu rari gukaroria utina arwaru kumina ni marathiete macibitari ma private na cibitari ino ni bati gucugurikira mwingi